Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange Nissan, lom so po niya fabricate shillong. Haka arpsan terik mentau benaya yong arajar arpau. UMLA jong kanong temai constituency ubak Charles Pongro. Rengkat berkidikot jong kanong temai Block Congress Committee. Kita lej ban ais ngobha deki personal protective equipments. Syaki doktor, kinos bat yaki nong trey jong kerenja Primary Health Center Shillong. Komisi benta bakinla banyadai lade. Habaki ajing sumari kinug gibreu kibasuba baki yo kunyang jingpang coronavirus. Hakani kasngi la sakhilang ru do president jong kanong thamai Block Congress Committee uba bawan krem nang tau rang basnong jong kasnong renja uba ediwar u doktor bapet ya kerenja PHC u doktor CM berkidkhot jong kanong thamai Block Congress Committee. Hakani hi keju kasngi kawe ni kisamla jong kadong nong krem kabadang ha bapo kanong thamai constituency ya kabalatep kerteng kum kasamla rimaya manbha kabala pendap ya kajing pule fashion designer kal ais ngobha syaka PHC laipu tuliki face mask Yakiba kalasuhi dalaki jong kikiti. Kadi kastap kadi pak kuwi pak kastap kabana kalian jong nong my Block Congress Committee ikiner biang ya kakti jing yarap ka jongi. Mong kani kadi ka phase 2 bangin sam ya kani ka PPE ken ka phase 1 milagap dot ban sam ya kini ki ba ki kini ki ba nya ya ka kali kit yot solid waste management jong nong my kundun kumju wi ka nong ra. Tinggal ada samru yang nong my urban health center, but mentah, pak ilapo yang kini kesejap bansam, ini ke PPE kit, akarinja dispensary. Ni semua tu kembali orang ni doktor, bagi dan sabung ki staff, iba dan hangni akarinja dispensary. Akan ni kesejap tu nak kalian juga nong my Block Congress Committee, ringkat pakai jenis trailang baru MLA jong kini constituency, Bak Charles Pongro. Ni wanra ya kani ka PPE kit namang ni sutu pipilong di frontline worker akan ni katma kabangi ya kon uni coronavirus awat kani ka diga for nga Ukraine bangi ni Ukraine politics akan ni ka for namang ni sutu government is under very limited resources tengiru kum kali nakalin jong nong my Block Congress Committee ban yarap lang ya ka sorka inumi apan ya ka sorka tingi aye kani ka PPE kit yegi staff ki badan hang rinja dispensary bat ngam artatien bakani ka jing aye ka jongi kandalong ka jing ku akaba phinyada shwa yalade ashwa ba phinya hier shaki madan thma do words tangka nang thank you Yafi business be in the Charles actually one you would have been honored in bidang Bashnong iba kriang secretary and you but the whole team, thank you so much for Bafi ini, kenal ini, ni bon to frontline workers, jadi they are in the field, mentah, they are working. PPE probably will be used for them as they go on the field, and let's hope this crisis will get over soon. We will not forget your kindness. Bless you both. La ayu ni. Nong siya kiji mentor ini. But ketika moral support ini tu, abang yo community ni nak mesti.